Hello kakabsat! For today's video, a day in my life as life of being probinsyana. From Barangay Kabanbantayan, lugar ti Ilocanoan, nga iso tinaglas udan ti kinapintasan. Ken kaiimasan, nga agluto, ti dinakdakan. Green-minded ka man nun, di pa na itultuloy gamin. Charis. So, makita yu pa na isabit ko dito tinilabaan. Ay, este laklako abad ba do shorts ken kumkumpurmi nga mabalin ko ilako. Gayam ta agpugpugrot gamin da taon. So kailangan nga makalako ak. Tano adda paglakwak ay ket adaman maurnong ko nga igatang tilakok ulitin. Giputa awan pa ti pestok. Ditirwar ti balaymin tinangi despliak. Tano awan bayadak nga renta tano makalako akman no saan awan ti problema. Madama urnos ko laklakok, madama live ko so, napanunot ko nga i-voice over, mapaspasamak ti panagbiag ko, tanuhaan lang nga agijijis mo sa istorya ti panagbiag ko, di ba? Ket kaputa madama live ko nakitak manen dati karuprupak nga kanayen akapiki ko isulamanen tirumanen agrugi manen bakbakanen ket amo yumeten nga umikikot lang ti lubong ni kalog diti TikTok ta adogur uray kanya na asagsagot manipod pungto lubong sakit makadanan live ni kalog ket maragragsakan ak unay makaparparagsak ti tattao kun kunada makaikata ka na ti bannog gaputi kinatarabitab tingiwat ko ay naapo na yen. So, idi na uma akon nga nagtartarabitab ijay live ko, intuloy kon nga nagisab-isab iti daddo mga laklakok. Sabit ditoy, sabit dita, apag ko na ti makakita, kas lalang nilabaan nga na isab iti aura na. Pa-screen ako mangin, gaputi kinakuripot ko, kin isupit ti magasto, basta tinapatag gumatang ti mayat haan. Problema dan, alangan nga problema agpay. So, dahito lang tinapasamak ti panagbiag ko itangal daw. Thank you so much. This is Miss Ilocanang Kalog. Thank you for watching.